beranduegi. Ongi etorriak beranduegi web telebistaren informatibora. Nafarroa Bairen osaketaren inguruan eztabaida sutsua izan da joan den astean Aralar eta EA alderdien artean. Bakoitzaren jarrera zein den azaltzeak luze joko luke, baina zorionez negoziazioen bideo esklusibo hau lortu dugu. Nafarroa Bairekin jarraitzeko Aralarrek eta EAJak adierazi dute EA koalizioan sartzea ezinezkoa dela Ezker Abertzalearekin ezkonduta dagoelako. Ezker Abertzaleako Marian Beitialarrangoitiak adierazi du ezkonduta ere lagunekin harremanak izan daitezkeela. Ez dakigu argudioak EAJako eta Aralarreko ordezkariak konbentzitu ote dituen, baina bai Marian Beitialarrangoitiak deilizun asko jaso dituela aste honetan. Patxi López lehendakaria ospitalean izan da zenbait egunez giltzurrunetako koliko baten eraginez. Horren harira, albistea Twitterren eman du Imanol Aranburuk. Alfredo Pérez Rubalcaba, Espainiako barne ministroak Ezker Abertzaleari eskatu diola kondenatu dezala giltzurrunetako kolikoa eta eten ditzala giltzurrunekin dituen harreman guztiak. Jaurlaritzak bestalde Iñaki Perurenari eskatu dio Lópezen kolikoa nola sortu den iker dezala bere harriaren interpretazio zentroan. Perurenaren erantzuna ez da oso argi geratu, inork ezer galdetu gabe 2 ordu pasa baititu Nafarroako erresumaren istorioaz hizketan. Istorioa esan dut berriz, ostia! Ertzaintzak makilatzaile profesionalak kontratatu ditu etako kideen aurkako epaiketetan deklaratzerakoan ezagutu ez ditzaten. Aurreneko probek oso emaitza positiboak eman dituzte eta barne sailak pauso bat harago ematea erabaki du ertzain guztiak drag queenez mozorrotuz. Albiste hori jakitean Lady Gagak lanpostua eskatu du ertzaintzan. Dena dela, makillajearen kontu hau asko gustatzen zaigun arren guk beste proposamen badaukagu. Eta bukatzeko nazioartea, Barack Obama Estatu Batuetako presidenteak Hosni Mubarak Egiptoko diktadoreari esan dio garaia duela herritarrei agur esateko. Mubarakek galdetu du, bai, nora doaz herritarrak? Pasaden astean abiatu genuen lehiaketak martxan jarraitzen du. Bete itzazue Asisko Urmenetaren marrazki honen bokadilloak eta igorri zuen testu zirikatzaileenak beranduegi abildua@argia.com helbidera. Datorren astelehenera arte, hilaren 14 duzue erantzunak igortzeko epemuga. Saria ez da nola nahikoa. Donostiako Urbano jatetxean 2 lagunentzako afari ederra. Intzanlo ta jango dun me. Joan zen asteartean, hilak 2, euskarazko 50 bat hedabide ez publikok editorial bateratua argitaratu zuten instituzioei sostengu sendoagoa eskatzeko. Beste batzuen artean argiak ere bai. Ordutik, beste askok bat egin dute adierazpenarekin, eta 75 baino gehiago dira sinatzaileak. Xabier Letona argiako zuzendariarekin mintzatu gara ekimenaren zergatiaz. Arreta deitu nahi dugu eta esan nahi dugu, krisi garai batean gizarteko beste sektore batzuk laguntzen diren moduan, gureak ere merezi du laguntza hori, eta ez bakarrik euskal kulturarentzat eta euskararentzat funtsezkoa dalako, baita ere sektore moduan sektore garrantzitsu bat garelako. Euskarazko hedabide ez publikoetan 600 bat pertsona ari dira lanean, lagundu beharko luketela administrazio desberdinek laguntzen dute, ez da laguntzen ez danik. Nabarmen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta egia da, bai iparraldean eta bai Nafarroan laguntza horiek hutsal samarrak direla. Publizitate kopuru handiena erdarazko hedabideetara bideratzen da, euskarazko hedabideok ere, uste dugu badugula horretarako eskubidea, euskarazko irakurle eta ikusentzuleek ere merezi dutelako publizitate hori euskaraz jasotzea, eta horrek aldi berean suposatuko lukeelako
guretzat ere diru sarrera garrantzitsu bat, gure ohiko irakurle eta ikusentzuleen artean badakitela, jakina dala gu nola egiten dugu lan, baldintza estu samarretan aritzen garela, eta abarretan nik uste dut alde horretatik ez dala inorre harrituko gure eskakizunekin. Otsailaren 15ean, Donostian, agerraldi publiko bat egingo dugula, bai azalduz, zergatik gauden kezkatuta, zer eskatzen dugun, gure sektorearen inguruko zenbait datu emanez, eta, pixka bat garatzen ari garen kanpaina honen nondik norakoak azalduz. Eta aurrerapausoak txikiak izan da ere, ongi etorriak, eta pentsatzen dute norabide horretan izango direla hurrengo urratsa. Gai baldin bagara gure sormenak ematen badigu produktu txukuna, duinak, erakargarriak egiteko, hartzaileak ere hobeto hartuko gaitu, jakina. Ez dugu esango dena instituzioen esku dagoela, funtsean, oinarrian, guk izarturatu behar duguna gure esku dago, baina momentu honetan lehen ere izan den moduan instituzioen laguntza funtsezkoa da, eta hori da eskatzen ari gara. Pastamai. Shemai. Cymra Namaste. Gwyndai meisgan. Céad míle fáilte fin córa chang hi. Coianai te tahi wahi hi hui hui ai te hunga matatau ia whakawheti kōrero e pāna ki ngā reo tatamate. BBC Newsen aurkitu dut erreportajea. Erresuma Batuan, hizkuntza adituak galbidean diren hizkuntzak salbatu behar diren alez hausnartzen ari dira. Merezi aldu 100 lagunek hitz egiten duten hizkuntza babesteko diru kopuru erraldoiak erabiltzeak? Horrelako galderak ageri dira artikuluan, baita erantzunak ere. Nous kashtaja diotresho person qui peut visai, qui vise bio les genesiers. Ils sont red viard, ils ont peut-être 80-90. Il y a pas nombre de jeunes qui visent les plus jeunes qui visent depuis la naissance, crec qu'il a 41 ans start. Mae difodiant ieithoedd Bryn yn rhannol oherwydd globaleiddio a angen pobl I siarad prif ieithoedd y byd mwyn gweithio neu teithio. Ac wyd gra gyfeled ma, sgas gyfeled na sasa dyfarwch gwnia kontrug y chwma le hele, a chanyan lwch achr chi na kolabast y gwnia. Trampa asko dagoela iruditu zait adituen argumentuetan. Skumadolian Chengak, Turoden Fausen Unrud. Artikuluari egindako erantzunak eta komentarioak ere irakurtzekoak dira. On egin. Historia irakaslea, sindikalista eta 1969 ona Sevillako Marinaleda herriko alkatea da Juan Manuel Sánchez Gordillo. Kutbai alderdiko bozeramailea eta 2008 geroztik Andaluziako parlamentuko diputatua. Euskal Herriarekin harremana izan du aspalditik, eta Alfonso Sastre kulturelkarteak antolatzen dituen azken encuentros topaketetan parte hartu du aurten. Donostiako Koldo Mitxelenako aretoa txiki geratu zen bere hitzaldia entzuteko hurbildu zen jende andanarentzat. Mintzaldiaren ostean elkarrizketatu genuen. Pero se sueña con una Andalucía libre y soberana,
una Andalucía libre de terratenientes, libre de las bases militares de Morón y de Rota, libre de capitalismo y con un planeta que realmente sea habitable y donde nadie muera de hambre. Nosotros estamos claramente a la izquierda de lo que hoy es Izquierda Unida. Y en Izquierda Unida hay distintos partidos, está el Partido Comunista, que es el mayoritario, y estamos nosotros en Andalucía, que somos una fuerza importante. Nosotros representamos aproximadamente el 30% de la fuerza. En Sevilla somos mayoritarios, en Sevilla y provincia me refiero, que es el sitio donde más militantes tiene Izquierda Unida. El problema de Izquierda Unida es que está dominado por el Partido Comunista. El Partido Comunista hoy, a mi modo de ver, su cúpula dirigente tiene una opción socialdemócrata, es decir, lo que tendría que ser el PSOE es la cúpula dirigente del Partido Comunista. Si hay 5 millones de parados en el Estado español y casi 12 millones de pobres, esa es la unidad de la izquierda y ese es el pacto con la izquierda que tiene que hacerse, y no otros que significan en el fondo sometimiento al sistema. El gran drama es que en este momento de crisis, de que se dan las condiciones objetivas de un cambio revolucionario en Europa y en el planeta, no se dan las subjetivas, es decir, no hay organizaciones políticas y sindicales realmente revolucionarias y antisistema. Si los sindicatos fueran de clase, como se autotitulan, serían en estos momentos revolucionarios y no pactistas como lo son. Creo que es el momento para que nos organicemos, reflexionemos y busquemos una alternativa. Todo el mundo gana 47 euros por 6 horas y media de trabajo, cualquiera que sea su categoría profesional, dentro de las cooperativas que nosotros tenemos, claro. Siempre los andaluces nos acusan de perezosos, aunque no es verdad, ¿no? Y la prueba es que la emigración andaluza en Cataluña, en Euskadi, en otras partes de Alemania, en Francia, etc., han demostrado lo contrario, pero tenemos esa fama. Quizá haya que vivir la vida con otra filosofía, sin tanta prisa y sin tanto amor, entre comillas, al trabajo. Yo creo que hay que trabajar lo necesario porque tiene que producir la riqueza, pero claro, se trabajaría mucho mejor si tú supieras que esa riqueza que tú produces no es para enriquecer o para enlujar a un sinvergüenza. Y yo creo que hay que tiene que haber también derecho a la pereza, que significa trabajar de otra manera. Trabajar también es reflexionar, es escribir y es utilizar el ocio como instrumento de autoafirmación de tu propia personalidad. Por tanto, yo creo que no son incompatibles el trabajo y la pereza. La ley de partido es claramente una ley anticonstitucional, pero ellos no respetan sus propias leyes. Y lo que se está intentando ahora de que ninguna opción que venga del mundo adversal pueda presentarse a las elecciones municipales, además de un juego interesado, me parece que es una aberración contra el sentido común, contra el derecho humano, el derecho político, el derecho internacional. Y por supuesto, yo digo incluso propia de esta constitución burguesa que tenemos. Lo que pasa es que aquí la izquierda tendría que dar la cara y no la da. No se puede meter en la cárcel, por ejemplo, a un chaval porque quema un contenedor, 10 o 12 años de cárcel, cuando eso mismo se hace en Sevilla y a lo menos no tiene ni una multa. Reprimir el pensamiento a mí me parece que es fácil. Nomadak Teixa izeneko disko eta dokumentala 2006an argitaratu bazuten ere, proiektuak izandako arrakasta ikusita, oraindik kontzertuak ematen jarraitzen dute Oreka Teixako kideek. Irudietan duzuen Ondarruko kafe antzokiko hau kasu. Orekako lagunen txalaparta hotzez lagunduta, agur esango dizuegu datorren asteartera arte.